Pozdrav drugari, dobrodošli na moj kanal. Danas ću vam pokazati program preko kojeg snimam igrice, to jest snimam na ovom kanalu. Ovako, ovaj program, znači cjelokupan ovaj program zove se Overwolf. Njega sam instalirao tako što sam skinuo TeamSpeak i imate u TeamSpeak, kada instalirate TeamSpeak preko na svom računaru, imate opciju da instalirate i ovaj program Overwolf. Ja sam ga instalirao jer sam pre njega koristio, samo se nisam baš dobro snalazio, ali sada sam opet počeo da snimam sa njim. Na ovom kanalu, na ovome programu imate opciju ovdje vamo sa strane meni Capture i Streaming, i to je ovaj program preko kojeg snimam Game Capture. Onda imate ovaj Replay HUD, imate Twitch za live stream, imate Twitcher, imate i ostalih dobrih. Onda imate ovako neke pomoćne alatke dok igrate igricu. Na primjer LOLviz, Killer Voices, znači kada date nekome headshot, ubijete ga iz prve i tako nešto, imate ovo kao kažete nešto i onda prenosi neki zvuk, zanimljivo. CSGO Stats, znači kada igrate imate vamo negdje sa strane, imate ovako kao neki, ne znam, kao ovo ovdje što ima za snimanje, tako imate i vi ovaj CSGO Stats, kliknete, uključite, napišete valjda vaš nickname i koristite ga valjda. Ne znam, imate i ovako ovo za League of Legends, ovo još, ovako još ovi guides, pardon. Imate za Guild Wars, za Warface, za Smite, za Robocraft, i to su još neke, imate Dotu, imate World of Tanks, imate još dosta toga. Battle Log, Tacticam i tako. Evo imate i skinove da instalirate, na primjer Titan Blade, ROG, eSport Bar, TS1000, Jinx, iz League of Legends, Tankomania, to ja koristim, Robocraft i tako dalje. Imate raznih ovih menija. Imate chat, na primjer instalirate neki chat i pričate, pišete iz igrice. Na primjer imate sa igrice, imate u igrici na primjer sa strane ovako nešto, kao neki meni pomoćni, i kliknete tu, na primjer upalite Skype ili Talk ili ne znam šta još, Overwolf chat, i koristite ga. Imate ovako mreže, social, Facebook, Twitter, YouTube i još dosta toga, Google Plus i tako dalje. Ovo su vam neke stranice, neke aplikacije za TeamSpeak, znači ne znam šta ovdje ima sve, ima za promjene glasova, za boje i tako nešto. Entertainment, to vam je muzika, valjda kad snimate preko ovoga uključite neku muziku i tako nešto. Ne znam, Capture i Streaming, to sam već rekao, ovo za igrice, to sam već rekao. Dakle, to bi bilo to. Ovaj program je veoma jednostavan, vrlo lak za korišćenje, bit će i gameplayeva. Na ovom kanalu igrat ću znači The Hunter, World of Tanks, možda bude još nekih promjena vremenom, ne znam tačno, znači snimam na laptopu. Istina, laptop nije slab, AMD A8 Elite quad-core procesor, 4 GB RAM, 64-bitni operativni sistem, Windows 7 i ne znam, vidjet ću, možda bude neki CSGO, možda bude nešto, ne znam, vidjet ćemo polako. Sve zavisi od vas, znači ako bude bilo dosta ljudi koji me prate, koji me, da kažem, podržavaju, onda mogu i možda će biti neke skeče, neke govor, nešto tako, facecam, znači povodom 50 subscribe-ova kad bude, tek sam počeo, istina, ali povodom 50 subscribe-ova
počet ću da snimam facecam. To bi bilo to za sada. Hvala vam i ostavite like, komentar ako treba nešto, neka pomoć, može i link. I to bi bilo to. Pozdrav!